lasi non malom ni thomang bong bangke isonalam social media long chetang piglo la bangke Genu vlogs a YouTube channel bang ko madne orlang no bang phu hack pidetlo la pen alang limit thang mat sitame press meet along police along an sitame FIR bang sitame pidamlo alang li channel puthot kachi palong thu lok je pan kan li sitame thandum thekte bon sitame tum kadu kabi sitame le puson ke phophe je phai tum ethe ni wachita che thandamna lapuson ahem fu dodong a channel long le kubuson si lapuson ordang nu kachu klematum ari kachi yodam unlo lapuson hacker potum bang a channel long goson si kachi yogdam unlo lapuson kachi yogdam un et deji aphan YouTube tum thangta security pipema YouTube hin pen bang ke lapuson a security bang ke tight piglo me piglo ilitum a YouTube studio a app arlo si tamitum je thegdam long ji two step verification pu Hulu bang so two-step verification na bang ke ilitum YouTube channel bang monetize long le deji po phan le labang so security nang ke bikali labang ke laposon or lang no tumpen ke pejok je phan se labang so security bang ke bilo bon sita me lap ando era pisita me laposon hacker po tong bang nang load un la hulu bang so a two-step verification pen le yong si break on that plutang te YouTube app arlo an mate YouTube a company long an sita me laposon hacker tum le rok jita hai la se labang so two-step verification na bang ke binang koklo Bang so two-step verification a security bang ke 50% a security bang ke itum creators atum phanlo lapen 50% bang ke amethang jongjunga YouTube amethang phanlo. So now come to the point how we got hacked. Hackers plotang te madu a permission ave pin pen hulo bang so ahem ludam chok un. That means jongs kini roma long le ni tala chilok het pusita me labang so atala phalang no dak pen ludam chok theka bang. Hulo tum phansi hackers pulo. Itum cha thanam lu putang te itum a hormu eson bak hackers tumlong le tik ke itum phan nang hack thek the mate itum a information ha tumlong le tik ke nang hack thek the suppose itum a phone number Gmail ID dason eson bak lo atum long le plutang te itum icon bang nang hack thek the la sila puson YouTube channel a phanang ke hack the dong a sources bang ke la lo itum a Gmail ID itum a Gmail ID le alang tumlong le rok lu plutang te nang ke hack je bang ke joy ke lo Jong si itum a Gmail ID le hackers tumlong le rogri plotang te itum a YouTube channel bangke nang hack un ilo ilitum konat ne lamarjan long sitame lapuson hacking alam bangke itum thaglong ji mate itum hada kache than sitame arjun long ji IP address polam IP address that means internet protocol labangso IP address po hormu bangke itum anutin a smartphone long a IP address amatsi beleglo sila puson a IP address le company a hacker long le roglo plotang te labangso nili phone bangke nili chi odong anchonarlo nang ke berdun ji ke bang hadak pen si lock nang ke berdun po yo la sila puson jong si hacker tum lo itum information bang jong si le pulutang te itum phan nang hack un e la phan bang ke ni internet long attack kiri pusi pudunang po hacker la sila puson pulutang te Genu vlogs a YouTube channel a Gmail ID bang konane ka register dun do kok ta hai la si ajat pen pustame la bang so YouTube channel bang ke long da prangje phai tum arman meher ju me hang pidun lo na la pen la puson odlang no ka chuklem abang phu phana bang ke itum inside un vek nang ji la sinon itum bang ke chini lo itum e chat back a information e kar tum long le tik ke itum aphanang hack un e la sinon bang ke tum thanam nang ilitum a YouTube channel bang ku buson si pa secure pa me po mate ka cherai pa me po cherai pa me nang ji bang ke la pulo nang li koso a Gmail ID pen sinang li YouTube account ka khulima hulo bang so a YouTube channel bang ke dak YouTube channel long an si log in vet nang po dak pe do vet nang po nahok ta pon thap the nang po la pulo yo ha konani Flipkart long la so Gmail ID si pidun akonani Amazon long la bang so Gmail ID si pidun Facebook long la bang so Gmail ID si pidun plutang te mo ilong bak la kahay no lu plutang te kahay no ke ang ton hinura plang po si YouTube account kang puji phan plutang te hala bang so a Gmail account na bang mate hala so Gmail ID bang ing pu pa mesi bi vet nang po te non apor hol bang ke apor ke lit atum ta do kok ta hai po la jahala hai tum bang ke konada ma YouTube pen abeheri long ke log in dam ana bang ke nang tum chi remove dam lap nang po mate chi remove dam lap no la pen itum along YouTube pen abeheri long ana bang ke itum Gmail ID ka prek lar dam mi to pot si YouTube long nang li channel ka khuli tang lu plutang te halo bang so abang ke YouTube long pe do vet no la so idea bang ke la pen ka prek Facebook long Amazon Flipkart long ana bang ke ka prek icon bid thadam tu den la puson le nang li claim lu plotang te nang li YouTube channel la bang ke nang ke hack ji a chance bang kompik lo la hini bang ke la lo nang li PC do ong me ong lo PC do plote nang hack un eluma PC long ong hack joy ong lo
Ate PC long bangke non itum Windows PC long bangke lapan security ave. Itum smartphone long sonan ke security ave. Tangte gobe posi YouTube account security paneli PC recommended la. Ate PC long ke itum karbi ang long or long ke do YouTubers atum bangke online ke do apor compik. Lama the pi bangke la pulo jong si nangli smartphone long ban pusi tame. Nangli online do de pulo tangte nangli IP address bang na hokta dam de. Bisara lam. Jong si nangli Facebook online do wai lo pulo tangte nangli IP address bangke Facebook ko company along le lo. Son Facebook a sora bang nangli ko nanasi ke ber mahala so por hot bang nang thekdon long lo. Athema nangli IP address bangke Facebook ari deng sidolo. Lasila pulo ilitum a YouTube channel a Gmail ID pen bangke ilitum Chrome bethe betha konani nana bangke ludam de denang po. Kupini hormone tum search pusitame akaprek a Gmail ID che bonai thu pensi Chrome long bangke tum login inang po. Mo pen ne pulo PC recommended alama bang. Kopi posi PC ke nang sor lo. Hula bang so a PC recommended lamang ke la pulo YouTube long video ke thaba hu chot le hala bang so a PC bang online do ichot no. Pen video editing bang ke editing melo athe tum video editing bang ke offline se edit ke. Mo a video upload tang det lo pulo tang te hala bang so a PC bang off check mate online do i eden akaprega kam claim i goita melo. Jong sinang online dulu pulo tangte nang konanat a website dong sikilud ma hula so a website a hem full mang ken nang IP address la nang Gmail ID ko pipi ma ke do an bang ke lewoi po lapuson net browsing mo ya hut nang li konat ni security ke komre a website long ta puri dam lock ta hai asi lapuson puri dam lock lo pulo tangte nang li phanang ke target amoni da bang nang li information ke long ji phan hala bang so a website long pen ke long dam ji joy ke po. So I recommend it to create another Gmail ID for browsing and for another's for social media as well. One Gmail ID is for browsing that you can use everywhere, and the second one is for socialing. That means in labangke Instagram, Facebook, YouTube video ke langam hanlo. Lapen nang le YouTube long kami claim jinang ning hanglo pulo tangte hala bangso a YouTube channel a Gmail ID bangke isi strongly chibi vetna. Hala bangso YouTube channel a Gmail ID bangke la pulo nang le video upload tanglo pulo tangte la bangso a Gmail ID bangke log out ra nang ning cibira cibiyo ititina la pen mo video upload pulo tangte angko che log in thuno anle che upload thuno. This is the world most secure system bang thedung a YouTubers tum sistame la puson ke claim atum do la sepine video bangke la pon velo jong se la bangso video informative o pulo tangte nang tum che sharing no. La penjong si kupine kachini ne kabuji damde mate ne ke than kile damde dolang protangte comment long than pachit inot angko ni puthot than nampa klar thupo mate nang chi pekeng thupo.